Wertschätzung der Sprachen ist Wertschätzung der Menschen. In diesem Sinne möchten wir als BEFA-Netzwerk gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern am Internationalen Tag der Muttersprache den Fokus auf die Förderung von Mehrsprachigkeit legen, sowie die Sprachenvielfalt feiern und euch unser gemeinsames Video präsentieren. Меня зовут Олеся, и я из организации КОП Культур. Поддержка и поощрение использования родных языков в процессе обучения дома и на рабочем месте помогает обществу быть более открытым и доброжелательным. И позволяет каждому человеку чувствовать, что ему рады и ощущать себя частью общества, вне зависимости от культурного и языкового бэкграунда. С Днем поддержки многоязычия! Привіт! Мене звати Марінеса, і я працюю з українськими сім'ями в Берліні. Я влаштовую різноманітні курси та заходи для дітей українською мовою. Мені подобається показувати батькам, як саме вони можуть заохочувати своїх дітей до вивчення рідної мови. І таким чином я хочу підтримати нашу мову та культуру. Ця робота важлива для мене, адже вона нас всіх об'єднує. Так, ми всі різні, але в цьому ми єдині. Sunt Petronela și susțin predarea și învățarea limbii române în Berlin, atât în școli cât și prin proiecte non-formale precum Biblioteca Prichindeilor din Berlin. Limba e un dar prețios, ne ajută copiii să dobândească abilități cognitive importante, dar și să înțeleagă și să aprecieze diversitatea culturală din jur. Acest dar îl dau cu mult drag familiilor și copiilor din Berlin. Dzień dobry, Agata Koch, Sprachcafé Polnisch. Cieszę się bardzo, że w kafejce na co dzień posługujemy się naszym językiem ojczystym. Cenimy również każdy inny język ojczysty. Stanowi on bowiem wielkie dobro kulturowe oraz bardzo ważne źródło życiowej energii. Zapraszamy Was. Yabancı bir dili bilmek kimliğimizdir ama ana dilimiz ise kültürümüzdür, ailemizdir. Bizi bizi yapan ana dilimize sahip çıkalım. Dünya Ana Dil Günü kutlu olsun. Oggi, 21 febbraio, è la giornata della lingua madre. Tanti auguri a questa lingua così importante. C'è chi la chiama lingua madre, chi lingua d'origine, chi L1 e chi lingua del cuore. Uguale come la chiamate, ognuno di voi ne ha una ed è preziosa, perché questa lingua ci permette di comunicare nel migliore dei modi con i nostri cari, e comunicare significa condividere, e condividere è sinonimo di amare. Tanti auguri da Bocconcini di Cultura. Desde Mamis en Movimiento celebramos el Día de la Lengua Materna este 21 de febrero. Al celebrar las lenguas maternas o lengua de herencia, estamos promoviendo la comprensión y la apreciación mutua entre diversas comunidades, y esto facilita el diálogo intercultural. Muchas tradiciones culturales se transmiten a través de las lenguas maternas. Celebrarlas contribuye a la preservación de estas tradiciones. Celebrar las lenguas maternas o de herencia fomenta un entorno en donde el multilingüismo es apreciado y visto como una herramienta activa en lugar de una barrera. Περίπου 6.000 γλώσσες μιλούνται στον κόσμο. Το ξέρατε ότι το 43% από αυτές κινδυνεύουν? Λέμε ναι στη γλωσσική πολυμορφία, λέμε ναι στην αξία της κάθε γλώσσας ξεχωριστά. Iro bistiyeke sibate roja zamani daikiye, roja zamani zikmakiye. Ava roja ke universale, roja hamu zamana on hamu kesi zamani daika xo de Parizin o zamani daika xo خبر دادن و نه همیا پیروز ببه زمان راستی تنی مرف هفرا کومونیکاسیونی چی بکنینه زمان جیانه زمان ناسنامه زمان هبونا میروه شبویوی جیگره کی زمان دایی که زمان زکماکی به پاراستنه